Assalamu alaikum туғандар. Ат сатылады. Базар Қорғонда ақман айылын ат сатылады туғандар. Bir navер бастырып тұрмын ем. Бері бастырыңыз. Ошол бойлы нәрсе туғандар. Бойын өлшөгөндө, жанагы уруймен өлшөгөндө 1.68 шықты дейді екен. Ya canvar, болды. Тактың. Bu bir айтып беріңіз өзіңіз. Мен мақтай бермеймін, өзіңіз айтыңызшы бір. Азыр күшті болды. Сунан деп жанын кіріп кеткен, мен турасын айтайын, күшті болып қалды. Жаңы тақалаттық, бір кішінеден чапса болады да. Неме қылып алды. Қазір мен құрықта қармадым. Азыр бір 10 күнден ашып қалды. Таң ашырып, кішіне мүзе даярлап атасыз. Бастырып атасыз. Өрчі болады да, мұлақтач. Лайықташтыр ойды. Сатқан себебі бұндан кейін да үлкелер бар ле, үші. Аларды арзанырақ сұрады да. Атын үлкелер бар ле, көз қиып айтады. Аны барын баққанға турасы шап келмейді. Ат көп біреу сазайтайын дең. Бұны сатсақ, аларды да өстіріп секін мінелді да. Сол немеде. Бұл Ататеге бұл өзі тәге Қарамарттың аттары. Қарамартта бір туған бөлілеріміз бар да. Аттың балдары да. Біз аттың атасын деле алып чаап өзі сатты. Не деген атлы бұны атасы? Атасы Шәрі деп $17,000 Тәжікстанға кеткен. Ұшақта чалып жүреді азыр. $50,000-$60,000 сұрашат кен да. $50-$60,000 азыр балам жүргеткен ұшақта. Сондай бала еткен. Мұна? Үкәсін алып, азыр үйірге қойып, өзі осындан ұрық шығарып не ұлтағыз. Бұл пародасы қандай аралаш бұл? Азыр енелері şu Kırgız'da жылған, атасы деле илгектен үшеден бір осындай суағай чоңкен мұрын қалқоз малын арғындашып қалса ерек. Тәгіне шейін ешкім білбайды да, аларынша. Өзінің аттар болып қалды. Қарамартта жүрген аттар әлі. Менікі де еверсен бұл өйді, өшеден атасын деле алып, бағып, чаап, үйірге қойып, азыр şu açıda қармалды не олтақ, бейіл атасынан сат едік. Балдар чоңой қалды. Boyu 1.68 çıkat dediniz mi? 1.68 anıkta gelip oldu. 1.68. Anan ulak bolsa çakırsa aca gelip görse bir salı. Ulağına joğupta kuda kalasa. Salıp görüp orat demin. Uşunca akşa alıp otkan adam minip çağıp görüp alğana jakşı da. Gelip görüp alsın ha? Gelip görüp çağıp alsın. Ata tegi jarağa bunu bir saldыңар mı bultur? Yok bultur işte ne koy жаңы үйден çıkıldı da. Barlı ne bizde Teşekkür ederim. Buyurun. Formuz yok endi. Bak. Bizdeski. Bir qana bir nar berip bastırыңыз aka. Bastırdı. Çoğ bolğan menen öte жеңил. Жеңилдең. Şimdi de buna oradan alsang toqqa dile oruna жетет. Ya canım. Hazır akam nar berip bastırsınçı. Şu abi çapqanга daярда. Çap görüyorsun olur. Kamçı köterdin. O naraktan beri kalınç. Kamçının gereği yok. Şekille bastırın. Tüz bastırıyorum ha? Baskanlarına doğanlar. Çat kayağını öyle. Beri bastırıp koyun şimdi. Tüz bastırıp koyun beri. Ata tegi bayla ula kacara durgan atlar ekan bu. Avratlarına göçet koyuldu. Bunlar duvatlar bize alganda. Öte elpek eken de oz da. Nar urunçu? Bu hem elpek ozdan hem işleke kalbaydı hem bu canlar. Ula kacara tura turgan boza kağa verip temir oz kılıp saydım. O şaktan bir kağa koymuş. Narak bere kağa koymuş canlar. Alış saptırıyorum kıynatmayayım. Bere kağa koymuş edem. Ana kağıp tartıp koymuş bir. Ya canım. De on top taraf bu. Çap ne olup atatken, atı düşünmeyken de öyle oldu. 15-20 man bolup kaldı. Appak tanışat. Geçken al bastırılat jemden geçe. Yarım saat, 1 saat bastırıp appak tanışatta tamam 5 geçeyin. Atam namazga turganda oy otat. Şunda otlu koyabız. Şundaydı ya? Oha. Köpte dağ atlar var, Allah razı bu kurukta turgan için videoda. Tıyını aytın. Şu tiyini $5,000. Kemi var? Oha kemi var. Çakşile? Dangelleyim. Alige alıp çağım degen adam olsa jakşıla düşüp eder. Yani alıp satarlar gel olsa işte tırışıp biraz da. Ha oldu.
Boldu. Özüz alıp çababız деген adam bolsa. Ооба. Чаба турган аттайм атагы чыгса, кийинки көлөр эм сатканы жакшы да. Palanca yerden palancanın atı ошо бизден кеткен дегенге жакшы дең. Ооба, ошо. Улакчы балдар келип сурап, не болуп калса жакшы эле түшүп берем. Boldu. Атын чыгара турган адам болса дең. Түшүндүм экенсизди, болду. $5000 кеми жакшы эле экен мына туугандар, өзүңөр уктуңар мына. Улакчы ошо атын чыгарып чыга турган балдарга түшүп жакшы эле кылып берем деди. Тиштерин көрсөтүп койгон гана. Так. Что oldu? Sayılık az oyun. Oldu. Sayakta. Bu yıldan sayakta da kalasacı. Koldan, kolunda. Kurgan günü, yılı, ayı bari. Bar, belgili değil mi? Kayında. Oldu. Atateki uruğu bar jarap жүргөн ulağa. Belgili. Bir kağıt koyun oldu. Bir kağıt koyun. Bir kağıtın çıkana. Hadi canavar. Daha toluk su yeleyken de bu. Soğuk tavına gelip, küçüğüne gelip kalsa. Bir cumalık nemesi var. Tanışsa, yok işte kusakta maylarda şuraya geçse. Daha bir cumalık var değil mi? Oldu. Oşu nömerlerge çalıp жазып kayırlı öğrensin tuğanları. $5000 kemi jakşı ele oturgan boldu. Çalıp surap bile öğrensin. Tuyaktары bari taza. Deni başı içi jakşı mı? Жоқ. Çarşıda yok mu? Deni başına жоқ. Oldu. Apar çağıp görüp, iyi deni başına bir жерinde мындай шылтоо таатырган жери. 2-3 at kançamça salып көрөбүз дейт. 2-3 atты жөнүнөн ары бери ойнойт дейт бул. Болду. Тынч болду бар болду тугандар. Жакшы ат издегендер чалып сурай бересиздер.